104 خوندکارên beşên mamostetiya Refê dîrok wêjeyên Erebî û İngilîzî bi şahiyekê îro ji peymangeha Şehîd Zozan ya bajarê Kobanê derçûn. Di şahiyê de axaftin li ser navên desteya perwerde û fêrkirinê û peymangeha Şehîd Zozan hatin kirin û di axaftinan de hate gotin şoreşa Rojavayê Kurdistanê gava ku dest pê kir pêra şoreşa ziman jî geştir bû. Zanist û zanîn bûn faktorên bingehîn û esasî yên bi pêşxistin û serxistina şoreşê. Piştre jî xwendekaran mamosteyên peymangehê xelat kirin û dîlan gerandin. Herî dawiyê jî bawername li xwendekaran hatin belav kirin. پشت خواندن دو سالان پیمانگاه شهید زمان به تایبەتی زمانی می زکماکی زمانی می دایی که ایروز شاهی همه در چنین براستی هم گلی که کیف خواشون از به شاهی لهمو شهیدان و لهم خواندکار فیروزده شورش روزنامه مدرسه خواندن کردی که اینو در چنین ما هم گلی که کیف خواشون تو مدرسمان فخردیه مدرسه که هم در واسه دبستان ببن و شکی نور سند استفاده را کرد به زمان از در چنین خدیاری شهید علی جیهان بگم باسی ممسه در چنین خواندکاران پیمانگه هست 104 خواندکاران ایرو هم شاهی که گرسایی در چنین وان دار دکن آن خواندکاران پروردگار خواب آستگی اکادمیک آستگی در آست دانستی آست خواندن بلند خواندن خود 2 سالان پیمانگه در باز کردن دوباره تئوریک دا و وان را خونقه که دا استاژن پراتیک جهاتن دار هستن او خواندکار سر 5 بشن سرکه دا بشکری بون لکیلک وان خواندکاران هلگر جه بون این سال بری وان دوره بری وان او جی وان جی ماده انخواه بابت انخواه داوی کردن او جی به حوال انخواه را در چون وان هات دار هستن شخواه ما واروجات دیار کرد وقتی یکمین روز جریزه چالاکین شاهی جشن زمان کردی شبو که همده هفته بکن خودی درکتن آل زمان تایی که خودی درکتن آل زمان کردی شبو که جاره کتن زمان ما زندگی بود